Mayam Krumzari Adom Nang Miribasi Impact News ni I Joyshree Usham na Impact News ki Impact Health Link for a Healthy Manipur program asida taram nokchari ngasigi episode asida koina Intensive Care Unit ICU gi matang da khangminashi lying pathap chathabada ICU na loriber role aduga magi kanabasing or ICU manung da kai kari chathabagi haibai matang da khanasi ngasigi guest na Dr. Sandeep Kshetrimayum, Intensivist Anaesthesiologist, American Oncology Institute, AOI at Babina Speciality Hospital, Khabeisoi degi. Dr. Butaram Nokchari. Doctor, akoina intensive care unit or ICU da tham gradi adum patients yamna serious oiba patients ji kitang da ICU da tham bagi adukum ba khoida adum pauzaba conception amadi adum laizare adu ahan bada akoina ICU da tawriba mayam adagi magi role je si khanadrenai da ICU je karino aduga masi karamba chahi dagi my history gi historical background je thambi ICU have say history o indi kuidri koigi intensive care unit adi sing adi ICU haibadi sing ward amani ko ward se da koi maruina serious oba patient mayam koigi hemodynamic sing BP am low eba BP am wang ba natuka severe trauma labor patient organ support da ka eba continuous monitoring da ka eba moi go patient mayam sing koi ICU thami ado sigi subject se am kuidri develop torok padi sing hagdi India didi at least decade ahum mukta suri 30 years mukta suri first ICU high regadi record ta koigi Copenhagen da mase some 1953 sta koigi biorepson haina mana ham ICU hangen haini aduga father of koigi modern ICU hagadi Max Harrywell Masina US da am ICU hangiba mois 1950s 60s tangatani aduna subject when edi kuidri hardly 50-60 years muduk suri adi matungda sigi subject naina biba haidi ICU naina ba subject na koina critical care medicine haina kawi generally history hagadi just last 3-4 decades ki history tani koi ladies okay Dr. Nozi ICU je ward makhala manen panbiri adu ICU ga ICU haina zo amal laibra adugi ani gi khena basina karino aduga normal ward amaga ICU ward se asida is the ICU manung da mai gi equipments mayam ama lairaga mai gi extra function monitoring mayam tawna bai da makta mayam laibase swai se khatam ICU ga man ICCU have adun have ICCU hai na intensive cardiac care unit ko ID koi ICU hai se sing hai jamna general term ma hai tare ne ko ICU sigi manung da hojik ti meam khai do kare koi gi patient ri matungina ICU da su koi machen meam tare hai betar angang macha thamana koi neonatal ICU angang kidang chawba chehitra mari bauna koi gi pediatric ICU adum matung da medicine ga mari lena ba na ba patient thamana medical ICU Sina mai gi types of ICU types of hai tare ko madana chamana na ICCU ai du cardiac patient hai tare koi cardiac na ba koi gi heart attack to bumba moi gumba thamba patient na koi ICCU da thamme adagi doctor akoina karamba doctor andi panbiro je trauma leiba adagi hojiki blood pressure cardiac sumba patient sing je ICU thami hai adu atopa surgery kumba hek to buluraga ICU da thamba je tangai fadabra haibadi ICU thamba je yamna paisa changi sel changi costly oi haibase adum patient common patient sing ayam face obunina private hospital pura di ICU thammo harani adu ta di sel yamna changani kaina adugi inconvenience power khar laibase aduna what type of patients actually have to be admitted in ICU operation ga mari lena ba hairagadi koi gi sengna haigadi major surgery khudi makhai tare na ko major surgery neurosurgery koi gi kok hangba adu matung da koi gi heart ki surgery ko adu matung da koi gi lungs ki surgery sengna di vital organs me am ko simba surgery chokba natragana koi gi surgery manung se da koi complication ma thoba bleeding am to boy bi ai ko da na kitang OT do kitang natrang na yam sang to OT duration se pung tare ni pan chang na to adugumba asuma patient mayam se koi generally koi ICU da di thamni post op oina ko hide operation lora kanda mana stabilize to na ba nong ni chang mani na aduna direct water thang do kan wai tabani na aduma patient sing do koi na OT lora kanda
ICU thami then stable oirakan da kon ko ward ta shift tawba Okay. Do target hojiki crucial hojiki patient sing ICU thaming ai da ICU gi role je si amu khangjage hadi patient management ICU ga ward ka khena base kaino haragadi amana ICU di continuous monitoring yai continuous monitoring habadi staff su koi masing heli ICU dana generally patient se 1:1 hai nurse se nurse amana patient ama natragana 1:2 or 1:3 patient dugi magi lady phibam de matungena yam serious oiragana koi ventilator da labor patient oiragadi nurse amaga patient amaga 1:1 ratio habadi patient amagi damukta dedicated nurse ama leiduini pung konmari aduna shift leragadi dum shift ki say morning evening night hairagadi dum nurse ama dum pung konmari ma sapana doini ICU ge advantage haigadi continuous monitor mi mana nurse ama pung konmari dedicatedly patient monitor tawrani ko adi matungda ICU da leiba support hai tare ne ko ward ri just icham chamna phamang ama thabani ICU da koi ventilator lei ko adi matungda patient gi any organ magi BP low era o any organ support daka waragadi adu kujuklai mam do ICU lei banina aduna critical patients in koi ICU da thammo haina suggest tawi yoga patients na ICU lei matam da di magi nurse ama dum lei banina family members to mangun da yeng dru dum yarabra kamai taw generally ICU se koina level su khai dui ko level 1 2 3 and ai patient dogi serious oi bi chang matungina ai level 1 hai sina koi gi khitang yamna monitoring da ka oi da yamna intervention da ka oi da chamana level 2 hai sina khare na serious oi ba aduga level 3 hai sina koi gi yamna extreme oi ba yamna sick oi ba patient aduga multiple organ support da ka oi ba orga ai di moigma patient na level 3 da tham and generally ICU ki khene patient relatives se koi yaringe di changande kaino hairagadi infection ama changbagi chance am lei banina ko adisu ko na koi level 1 natraga patient un improve tawragadi level handaraga natraga HDU idea HDU isna ICU go ward ki marak ki ward amani mase idea ICU dagi mi khare patient khadi stable hoide direct ward shift abu yawi natragana HDU high dependency unit haisna moine gi marak hai tare ne ko ICU ga ward ki marak ICU dagi su haidi ICU gi care su da ka oidaba adi matung da ward thamagu su hen waitaba moi marak ki patients ki ko HDU da thamme aduna HDU gumba labor patient de koi dum relatives dum allow tawi dana but level 2 3 gumba aduma de koi no magi patient visit di tawalli ga su manak turum lehen bari lehen de magi no magi patient tugi status update taw hai tare ne ko adugi wene di no magi koi gi duration matam ma khai doga ayuk tara na to evening dra patient ge relative to changmin raga patient yeng han bai tare adu manak tal di allow di tawti ICU manang sing and the doctor hojiki ICU level 2 3 khara achoba level gi have tare adu stage da khoina dum TV kumba or image da yeng matam da so many equipments mayam leibo do aduna what are the basic equipments leibo hoji ICU level 2 3 kumba lak pataragadi karamba makhal gi equipments to leiraga hoji life support or patients in monitor to hoji khai se senai level 1 dadi senai icham koi gi monitor amadi dum yawni ko monitor level khudimak monitor mi yawni aduga level 1 dana koi gi senai di yamna sick webdi nattaba ko yamna invasive monitoring da ka oidaba sengna BP koi gi oxygen level adum heart rate ECG basic asidu dum monitor tawdini ko level 1 da adudagi di level 1 dana generally koi ICU nurses ratio se 1:2 1:3 tawe haidena samana patient ani gum bahum yang aduga hospital khadri level 1 da even ventilator da koi NIV hai tare ne ko into ID tube ki hap tabi da covid matam du piramani koi mask ama han toraga ventilator na non invasive ventilation hai tare ventilator di leiduni adu ega su just mask am upaga initial support hai tare mask it through the PO okay aduga mado level 1 da allow to usle mafam kharadri level 2 da
thambus lei aduna generally level 1 da maximum NIV bauti ko allow tawai ideal NIV facility bauti ya hol level adu matung da level 2 dana ko gi invasive ventilation hai tare ne ko id patient se tube am hapaga throat se magi tube am hapaga ventilator na totally magi sor hon se support taw ki doram level 2 da adu total invasive ventilation adu matung da ko gi dialysis support even dialysis su koi level 2 da yawi ko level 3 hai sanam ka yamna higher ngi cardiac support adu matung da koi ECMO kain lei ECMO sina koi gi lungs yam thina phatra even ventilator na koi na pami ba target to yaw ngam dra adu ga di koi ECMO aina ECMO machine am lei machine du ga samaga mas sort of dialysis machine ngam ni dialysis na tawrisna koi gi e dagi phattaba waste ma'am se lothok pani da chamana sort of hai tare ECMO na tawrisna e se da oxygen se direct half hai tare direct e da blood to no oxygen se piba ventilator lungs am sok patient di ventilator na koi na pa me ba oxygen level yo bangam dragadi ECMO hapaga ECMO support na mage required koi gi oxygen target to adan to maintain to atuna level 3 hai gari ECMO support cardiac support yawa sigum level 3 hai the ventilator ze hozik ICU da di yamna important oi ba equipment amasu oi do doctor hoziki patient amana doctor amada adum casual OPD de yeng matam da hidak yenga chare aduga kano seriousness ki matung inna surgery tawba mathang mayam tawre adugo mayam je tawro matung da hozik patient je ICU da pukhlak matung da di ICU da achobu thawdang lawriba hoziki staff nurse doctor in charge of the ICU mogi role ji yamna chawbo man doctor wise the khare emphasis to be generally initial patient ama casualty da lak matam da koi gi casualty gi doctor hai tare ko koi gi medical officer oi bi ai na tragna emergency medicine ai na subject ama lere moina generally casualty da amba initial management amba to bi rani ko adi matung da moina haidi si patient se ICU da haidi organ support da ka wera ba haibadi organ haigari sengna koi gi lungs hairo sor mangam dre oxygen da ka were adi matung da BP low ere heart ki adu di koi gi BP wa kana hida ka pa da ka were adum ba koi critical patient sing se ICU thamba da ka wai hana moina decision law da di ICU da refer to birani ko aduga ICU sida ICU ki doctor hare gadi sengna koi gi anesthetist na su koi ICU da train to ba ko anesthetist oi bi ai adu na tragana koi thangai sengna ICU ki tongana training chalu ra ba ko critical care specialist OBI natragana koi gi even respiratory medicine koi gi lungs ki thaba ki doctor moi so ICU panabali ko adu any doctor ICU ra train to ba doctor oi ga di kesu kai de adu gi requirement am lerani then nurses properly ICU da hana thabak tor pa experience ba ko adu masu daka oi main koi gi problem se kaino hare ga di main param daka oi sen ICU da bed tara lere hare ga di level 2 da di patient taraga nurse tara le ratoi ni shift am da aduna pungkun mari moi se monitor tawge haraga di nong ma da nurses 30 nurse ne kun da ka wi dus aduna moi gi off tawraga aduna men par yam da ka wi ko adi matung da train oi ba men par ko adu su am da ka wi aduna men ko gi problem hagadra ICU gi manage to with the wari bas adai doctor hojiki ICU da pusalakwa patient sing je ayam mana unconscious oibra conscious oiba patients dum yaubra conscious oiba su yawi unconscious higher gadi lena dugi leire na ko sene kok so ga lagpa patient ra na gyan tadre aduragadi ventilator sam masa kok so gari kok sene loina panabani na even magi sor honbagi lambi da su affect awi aduna adequately pasna sor hondragadi du su ventilator dum haptoini mogi sor honbagi beat mogi heart beat adagi everything loima hosing monitors there is a doctor and staff of the ICU unit moina yeng doine patient masala di kem ta haiba ngamoroi dam aduna patient se ICU de he chang paga magi initial vitals olani adudagi lairiba phibam duga haidi ma se kai daka oiduna ventilator hapirani ade matung da BP low ere ko aduga na magi BP wang na vida kapirani
sepsis layer infection layer do antibiotic kapirani adana live situation do matungena staff se aduna generally khara alert we staff di daka wai ke ondi len bak siam thu thuna id am alert kani yam thuna act over the cow bani ko aduna train we staff ki requirement di am li ICU ICU gi damak train to was like hojigi equipments me am du kamani handle to ba do extra training me am yarok ka doine ko yam nungai doctor matang shwa de brem tlong ne kish attend ba commercial brem tlong jage break matung da role of ICU in patient management makata na kham ne kish Langshin Biro, Pena Departmental Store, Sagolban, Mabudo Mantri Laikai, Salam, Awang Laikai, Shanghai Tel Road, Miam Gidamak Pangbigani, Tongan ba items sing, grocery, cosmetics, cookeries, household appliances, furniture sing, Apaba Makalki product sing, washing machine, freeze, mattress namade, Laitengi Oiba Makal Kagi items sing, Ataba Mamalda, heavy discount pijari, loan gi Kudong Javasu pijari. Avail free eye checkup from 15 to 30th December 2023 between 9 am to 3 pm and 15% concession on investigations, 10% on procedures and up to 10% on medicines. CMHT and PMJY beneficiaries may also avail of the treatments and free cataract surgery under NPCB. For appointment, please contact Caesar Eye Care Foundation. Manipuri Ahanba Dedicated Cancer Hospital, AOI Babina Speciality Hospital da Medical Oncology, Surgical Oncology, Advanced Operation Theatre Galoinana, Cancer Patients Singda Affordable Cost da Mapung Faraba Care Pisari. Side Effect Hantaba Manipuri Ahanba Linear Halcyon Radiation Machine gi Kudong Chaba Pangbigani. Cancer Khandok Naba Amasung Stays Lepada Season Naba PET CT Scan Machine so Hospital Asida Lady. Tumor Board Pamduna Patient Singi Lying Pathapta Ahinba Kudong Chaba Loinana Health Card ki Kudong Chaba su Pisari. Mayam Gidamak AOI Babina Speciality Hospital, Sajiwa Khabeisoi, Imphal East. Best Corporate Hospital amasung Northeast India gi ahanba NA-based accredited Medical College Hospital asina miyam da specialist amasung super specialist quality care phanghana bagi pandamda lakliba December gi tang 15 dagi kunthra phauba free OPD consultation camp ama pangthok charagani loina na investigation staff 15%, medicine, vaccines amasung surgery da 10% concession su phangbigani akupama role Caesar Hospitals amasung Caesar Urban OPD dagi phangbigani. Kari. Washing machine ang tayo jage. Yani apam budum yung biyo. No for delay bro. Koi choice di offer tung kai siya na zani. Tao di this day delay ba TV sing this day da medium mo size ni yung jage tao pun Makal kuding gilo ipang gani da. Koi medyo na pijari bo for si koi 45% phaw dum offer lay gani. Sigi side by side ki free gym low mo madam jana. Koi sigi double go jai. Sigi mo free da happy. Yam phare ne de. Break matungda amukana taram nokchari ngasi akhoina khana zarim ba topic asi role of ICU in patient management here masida expert guest on election biribana Dr. Sandeep Kshetrimayum, Intensivist and Anaesthesiologist, AOI Babina Speciality Hospital Khabeisoi. Dr. break matunga sidi akhoi break ma mangna doctor na ICU gi kana yam thambigramni na magi course ki matang na khangjage haizariba adi ICU da leba patient je family yam bana ICU di maman yam tagi support to ngam de maina haibni na how costly is ICU treatment generally ICU khoi tangi base sen hagadi support me am hai taren ko sen ventilation simatangi khoi ventilator hai tare ventilator have say machine amani ko machine mai support ni machine massage ju tangi ko aduna plus ventilator patient ma samagadi pungkun mari ai 24 hour oxygen amadi dum daka wari ni aduna pungkun mari patient sida ventilator sina oxygen su pi doni aduna machine du ki cost tum leisare then continuous oxygen am su pi ni ko di cost tum leire then manpower leiri ba and changi ba mi mam ade matung da train of staff ko trained staff to cost high tare plus paru in hojikti koi ki antibiotics high tare ko koi sepsis infection se hojikti amna hengale aduna mamangai da koina seasonal antibiotics me am se hojik se ayamba id resistant lag high tare ne ko aduna antibiotics se chahi tara mamang da icham cham tablet ama chara pharam da hojikti du oitre hojikti yam tuna resistant oiba aduna higher antibiotics in the high tarin adu kapi antibiotics em tang aduna isolation gadi masagi moise immunity sonjara banna ko aduna antibiotic apa da ka wari injectable antibiotics adu kui na ngulai sala ba 10 days 15 days so jala gadi amka mahik sem haiti
immunity soon manina mahik atopus makhan makhan moida mayam change lakpe abagi stage lay hai tare seng ventilator tube ma hapag lay ba sidum thabak infection okay thopagi chance lay masai immunity su sonjar manina ai koina se drip gel ko bo thelle adu disum changbe ko adu ne moi se dum prone web infection to prone adu na ICU le ba se koin makhan makhan antibiotic antifungal adu me am do ka panina sisu yam na cost amani hida ki cost se yam sing haragadi adu na tabi na nga sa monitoring ki cost ko ane matung da ventilator ki cost then magi normally patient ICU patient ai se ma se bed phamung se dum lai do ni se ne koi angang ama care do ko chamani masana lingja bangam jadram ni ko masana joy improvement later body masana chaba ko bangam initial 3-4 days study loin mak se mim na to bi doini jo cha kum manung ge dum sahan ba yabra ID aduna ko na improvement later di ko heri level handara ga hai tare ko HD ko mi yor kanda ado hogalinge di ma IV fluid kum le kaptini na ko koi gi nutrition da ka organa parenteral nutrition na koi ai dum singly dum ka pa hetar and adu cost am jare then lady ba khoju kulai me amko overall loi punchal laga generally dum ICU dele ba patient se cost dum tang he hetar ma gi lady ba phibam duna tang da ya da changi ba khoju kulai me am duna then changi ba mi support me am duna hetar adagi hoji ICU manung da ventilator je wards there is the phamung tara lai hadi magi ventilator su tara tonga loi lei dune ba sinna ba pun ma yaroi dabni na pun ma yaroi tim lebam thoi ban anu Dr. Hozik Babina Speciality Hospital AY says the magi ICU gi facilities ma pung phana lai birabra hadi magi equipment se modern equipment loi ne lai bra kamai tabuge koi dum da ka ba amadi loi lai re ko koi ICU ani lai bed trying to total 24 bedded ICU ni koi lai se adum to dum matam gi da ka ba dum ID ICU da chang ba po chai ventilator boiro EBG machine ado am ba loi mak lai koi dai Dr. Hozik Dr. na sai sepsis hai ba je karma matam da sepsis olakpa adu masi prevent tawna bai damakta ICU je kamaina maintain tawra thamba swai su ka tham sepsis hagadi sengna koi infection hai tare ko any infection or any infection sina e ona santo hai tare hadi patient jema any illness kamari laina lakpa yai but it can be sepsis haidi for any reason toraga patients ICU de injal pai aduga ICU lera kanda infection changaga infection duna e da santo phase tu koi sepsis hai sengna hagadi seng icham chamba yarong ama tawra lai ko adu yarong duna su koi phajana untreated yum da phajana lying bidraba sandoga adu na infection duna yarong dugai ID blood yawna yawra blood stream yawra gadi sepsis side oi dune sepsis side na sen ID generalized infection hai tare na ko adu na oiraga atop organ tainer pa infection duna e yawna sandobani na adu na maram oiga blood pressure handar pe ai ko adu matung da kidney liver atop organ multi organ failure lak pe ai adu sepsis hai na ka we kon do sepsis se mapan dagi dum oiraga lakpa patients ju ICU da admit tawbra natraga adum surgery tawraga ICU da admit tawraga sepsis olak pa ju leibra ani magni han dagi mapan dagi sepsis tawra lak pa su yawi ko akoina yum da any infection tawraga phajana antibiotic chabi daba natraga na immunocompromised patient hai tare ne ko masa immunity leisada patient HIV patient obi ai natraga koi gi cancer patient obi ai moi sing se masa gi immunity sam loi anu icham chamba normal infection dagi su moi se sepsis se ta tagal anu and sepsis oiraga di koi hoji guidelines se matungin hai se within 6 hours pung taruk manung da sepsis se diagnose tawra ga ICU da ming chan gadam ke ondi adu da hai di koina tawgada poche mem le adu ICU da tawgada bhai tare ma 70 ta chang pi ai adu matung da koi gi fluid mem kapakani antibiotic mem kapakani adu ga blood test ko mem tharakani adu mem da ward ta tawya da bhai tare dai doctor khoina palliative care kana ICU da palliative care gi matang lakpa se is da adum terminally ill oiraba patient cancer dagi magi je phabading amaroi daba dai for example people with HIV AIDS moi kumbagi di kamaina care tobuke palliative care haragadi sena palliative care habadi koina patient recover to the patient hai tare ko sena cancer patient oragana ma se last stage cancer hai tare ko cure nga maroi daba
but magi leiriba matam kharado haidi nungaina lehenba ko emotionally haidi wakan nunga helaga pain free na dabida thamba ko adugi overall sing holistic care amni palliative care habse sida yamna active intervention di tawna de palliative care haise subject ama tongana lejai ko palliative care gi specialist lejai subject am lejai adu magi approach ti sing na hagadi yamna intervene taw dabida husiki patient dona leiriba matam do nungaina hawan ba hetar adu ka husiki palliative ICU gi role husiki ina nong hawgal ya hetar adu terminal loiba patient sing do haidi koi ICU da thamjage habsu yawi palliative care gi niyom gi matung ina di ICU da thamoi dabani moi se ko haidi to some extent haidi monitor to biraga magi adequate pain relief piraga ko aduga family ga dum lemina adu rega su patient ki wish natraga patient relative ki wish hai tare ko ICU thambi ICU thamagadi phajana monitor tawi phajana yengsen bi haraga ICU thambusu yawi aduna palliative ICU gi concept se hujik emerging hai tare ko ado ultimately cost aduga finances that depend tawi afford to ngama patient ni ICU da su ai care pe pham to ko dum PBU hypsuli the doctor okoina coma da zakre haba kumba or brain death kumba oigre haba kumba moi miam je hujik palliative ICU da chalakadoribra brain death kumba di adu di waire brain death te dum brain death oiraga di general hujik organ harvest brain death oiraga di sing na hagadi death ka chamana matam laitram ni ko aduna organ harvest hoy imung manung dun yaragadi organ donate to biram yawi ko Manipur da handak patient ani donate tawre kidney ani ni donate to birami ko aduna atopam chakre haidi palliative hairisna khoi gi terminal cancer patient gumba ko natraga hoi coma patient kok soba brain death to oidriba patient hai tare ko moi gumda piba support to atu palliative care okay the doctor hosik mathang da home ICU haibisna karino swais ju khatam bi home ICU se Manipuri di pagna ma tawtri koi maruena developed country da hai tare ko adu matung da India gi choba cities khara da su haudi honare adu concept to generally hagadi koi gi patient khara critical over patient ko aduga hospital di puning da imu manung duna aduga support ma'am da moina yum da dum tawya ba support yum da tawi hairaga even ventilator su yum da dum pubayai ko city oxygen cylinder lena available way adu tawraga whatever haidi ICU da piba support to almost hai tare ko ideally way de kayandi hospital gi ICU da lady facility do 100% yum da replica to way se ID card in what to ni adu ga su patient kara relatives yum da tawya ba tabi haibagi face hai tare ne ko atuna tawnaba lei masidi hospital na sigi facility gi khudong chaba leibra the patient na how much they can afford adu da loin depend adu da depend tawe ultimately adu di relative na afford cam to ngame adu da depend tawe but costly way gani okay the doctor as an intensivist habitar atopa doctor ga hojiki intensive care unit senariba doctor and staff sing moi gi role jiga atopa gi role jiga khena baje like what extra doctors and staff at intensive care unit have to do extra hairagadi training khenare ko haidi ICU gi intensivist ma'am sina haidi ICU khakta da train torapani moi magi training se ma se atopa haidi ward ta OPD da ma se haidi train torapti ma di just ICU leba patient ma'am do train torapani aduna anything ICU ga mari lena ba management ma'am hai tare ne ko adu da train torba staff hai tare ICU gi doctor do ko intensivist hai na kawi ko aduna khena ba hairagadi ICU da daka ba procedure ma'am ko adu matung da ma se sengna idi multidisciplinary amani hai tare ICU gi doctor se haidi khali ai medicine haidi medicine natraga surgery natraga anesthesia adu khakta gi knowledge na yati hai tare ma se ICU ICD lagtu patient se organ ani hum failure lagtu ni aduna moi gi training se da haidi at least
maybe anesthesia ki knowledge ko surgery ki knowledge medicine ki knowledge asi ma'am se daka way hana train to su moi se yawi intensivist ki mogi demand je yamna demand laibra hadi sidai train torbo doctor gi masing je watli han khanbi bra Manipur da hojik Manipur khakta na dum all over haid India going su watli ko demand lai ka kemdi hana koi haid si another subject amani na pang su tamnaram de ko aduga adugi important su pang na khangnaram de aduga hojik ti hospital ama leiraga di ICU leitaba yade ko aduga ICU ki roles me am khangnare aduga ICU do important way bani na train over doctor ti takani hojik haidi nam masing way na hairagdi yamna Delhi even intensivist things all of India do adai doctor hojik ICU nung da mai electronics machinery me am sinna was there is the any technical glitch or electrical appliance ki mai kitang soiba khotpa laiba or like small negligence of the doctor or staff to the patient ji mai punsi je kaino manghan ba ya ba gi adukumba area zu laibra swai the doctor gi kaino experience kar hathambir hoi khuzuk lai se haidi sena machine lai sing se loin mak soi be aba machine de pe aba machine namunate sena ventilator haro patient madum sambai se ma mai mut pe aba natte ko aduna adum be error thok ta batin natte ko marmakta thoi adu ga su koi every ICU se adugi issue thogadi counter tawna bana ta koi recover tawna ba loin mak koi haidi plan lai hai tare haidi khulai me after the koi generally koi standby instrument legal yam no I don't have the even the staff and doctor of the ICU my proper coordination zu like coordination lai properly trained way aduga dum by any issue thok matam da haidi combine handle tawani hai ba se loin koi regularly drill tawani na adum am dum haidi yaring thok tana boni hai yam no wise doctor ngasi hoi tel matam sida role of ICU in patient management ki matang de yam kumna thambikre thank you so much thank you ngasi gi impact news ki impact health link program asim matang asoi loslakli mathangi episode ta atopa episode ama topic ama pudun lakchage haraga miyam de kaina no ya thami jeri thank you Radha Madhavai Namaha Purvashram Dekhoi Khwaibu Konbiramba Shri Govinda Jiu Brahma